Badhok Bhoi district kabaka UDP kan nam penyang kandidat hakan election MLA ajar fulai. Bagi dan jingkerman bagi tanggi kandidat kabaka UDP kan say haga ajar fulai. Today jingkerman nak kebantaban poi syaka thong jaga jingjok rengkat bat kecil trelang jong kino kersan kipai ba jong ka dongga thanjri Bhoi bakken pai khmat kumala pensinga mentang bat khamtame kejingkerku kejong blai. Lani ningit bau tau bangi ya kersan bom ler lani bom la ban le ya kekam ndrei lada ngitip bau example lada ngi ong ba umakermen ula ban le umlong kumta reply no ya kita gi perlo what snap jar ke ji snap jar tapi ke pendu mesin di candidate bagi ki MLAs jongi ndrei lada bitip ya egi jing shisha bagi le bakla kun sneu thu no ya kita gi perlo lani pesin thu ya kita ki MLAs lani ki candidate jongi ha engi bakla kham bangin pun be lada ngi suki jar kalong ba chitong hayo candidate khamtam ban weng no leni ban side ya kita ki jing keren jong ki we What like a general election jong ka Meghalaya State Legislative Assembly kadang don por sa chisnem ban poi syakani ke samoy jong usnem araja arpulai but nakaliang jong ka United Democratic Party Bhoi district mantaka sngi kalapan bena ya Kyrtong jong ka UDP na Jirang constituency baka party kala ibit man penkhamti no ya uba Badhok Nongmalieh kum Kyrtong ka UDP hakani ke election araja arpulai na ka Jirang constituency yakane ka jingpin bena ya ba Badhok Nongmalieh kum Kyrtong ka UDP na Jirang constituency lapan bena do president barang ba jong ka UDP Bhoi district uba donbok khemdej haka special executive committee ka UDP Bhoi district kabala long menta kesngi haka yengsa jong utei unongilam barang ba Bhoi ha yomau long nongpo Habapan benaru kum Kyrtong ka UDP na Jirang constituency ya uba Badhok Nongmalieh lasaki lang ru daki jingedon lang jong uba kermenshila uba deu menteri ka sarkar jela bat ladon rangkat ru Dr. Jamino Mawphor uba deu general secretary ka UDP haga jela bat kuntub ru ya kiwei kinong ilam ka UDP kum uba don kupar sumer kong rona khemdej kong priti kharpeng rob bat kiwei de kinong ilam ka UDP na ka district bat na ka jela hakani kiski na lord jong uba Badhok Nongmalieh bat kinong ilam jong u kibala panya so sya ka UDP uba process aim uba de police officer balabat ya ka kedan additional SP na ka Bhoi ulwan man panya so bat ka UDP na ka Bhoi kabade hadin bawla shong thai no na ka kam ga ba utrei kum police officer hapo jong ka jela Meghalaya jong UDP hakiti sini ki por ki bala lain Daina tu menta kasi kajiya pan tiket na kaseng UDP da go buram na ka Jirang constituency kanam da chu da go buram marbale nang ban lai kalau tu lagi kontrol kan gam mo kajiya bakla hang ne hang tai kena mi si bukum ki balong unnecessary mo ini ni le katala ban kian but in long bet nam I but ma pi ki parlok be na Jirang constituency na ki rong ba ki bidan long hang ni but ki bidan long setai ki long kemi ki long pang ki khun samla barok mo nanti hab geberi kena giting ku kun bo terdok kicit bo kedriam ban pen poi ya kane kecing angut ke bangi dan amdei tong kandidat pa in long ru MLA jong ke Jirang constituency hatas nam araja arpulai kum potong ke UDP MLA ke UDP kule sibun ti baro ngan poi ngani ka sngi ngade nong tre ka kam sarkar ngadon na po ka police department ba ngai shong thai na police department na lai poi tri jong panai julai arajar arpo way adin lai ko sau snem service na tre Henry ngani 2 AP yole se kan long ga pan kandit AP pat iwe pe iwe Peshwai ke pengan join ke police department, kemudian senang mengarung oleh join ke political party. Jadi lah tak kapur ngala apply ke kampulit, but nak kata jing ke hadin malah appear ke physical test but kiwe pat, swaban poi, syak personal interview. Kita mengkatu ke negi paralog jengah ke bayi itu bahaya Professor Gigi Swell. Yung ya lechi Professor Gigi Swell namanya keren dia kam jompi. Cebut ngelai poi jing jo iya tagamin. Iyo ngani rap ya pi bat sisa ngapas bat dia kata interview bang poi syak mat ba. Tipa jo ngai bela khat lo aku basau kus nemi ong pe. Bela yo ngani kam I no ngani politics. Ti train ngani kam sarkar ngarung kongo I.
Dia hadin langca pada ngala tray ke kampulit na du snem sijar dai spa prapun yo tata. Bagi babon ki snem ki banga tray po isang department na don be ka nongba shilong but la kumno om dunai ka apo lai snem na don nongba shilong but ngayo band shakri agi police station gi paper kala don go we ga sin kalau long kumai nasau baga ladangan itu kita kalau ngubah ngapan sarong ya lade dan rei kam namar ngila long hagi juga ye nasngau kam lei kalau dong kapor mana ke department kila shenya yang aban long kum officer in charge jong kalaban renja circle motion lightly triple charge don give keren ben yang agi ongga tulap pio tangga cut kitrai pada lightly ngong melada kisahnya yang dokumen bagi kisahnya yang ada ngamla kinom kisahnya yang ke department. Tidak kijing sedang hibarit kumu sub inspector tingalayo yang di promotion gawe din gawe but adu kat wang lai syong thai kumu additional SP lalu deputy commandant jongga 5th battalion hot physically retire nang ni Mawphor SP office. Jihadin bangla syong thai pat. Nakaniga kam, what will I do? Ang siyong ba iyeng, man kasi iyeng ngay dyan golf link to hot, man step rong ayo, man like, yikes guy step dyan rong ayo, then ray, kajing ko cikya to nga kadang kan? Ang kajing siya to banda day bang yay ni, ang political party na du prapun rew to kalay day kapor, man siyong tayo pa magtaan. Di nga rong ang politics pa sa sisin, ang kaniga party, kalau dia gapor maksud type tengah sengau bekam lele nomor kadang don gapor sa sipo san senemi ai di ngapai bagita gating jong ka ban train na kanu ka platform kam tam na political party kaya im ang mesin dengan adu kita ngaso to nak ban analyze ya ki performance ng ki political party aga way pa way ka election ki status jangan kau ke political party, jangan kau politician kumukulin. Ngasto terat bahaban bodde, kilong kumno ki position. Di mentang lasnyo ada abang apet jaga party. Kilan pun ki political party kam tam na kilong kasih jentia jongi di party betang angot rugi ban. Di kane imat ko pentular ro ya ki regional party ro. Di adu kadwai. Ngapet sige papon di political party nakamain jong aga focus aga nega party United Democratic Party ngai i baga jingkla jong nega political scene aga jalan jongi ngai i baga UDP dan ga space naga beca election ke balwan harus nem aja arpulai Repila setho itarai ngangit skem ba botsen ki briki i gini baru kasi pilih ki ni don kam ni ka UDP ni don kam ban ka baga UDP kan pois ban sencari ke ya kan ka state jungi hande at the end bat belengin pois cuma belengin yo tangan revenue sin kadai bagi kita ki last shingi jantiang ki ke finishing na shilingam teki ok no kata ke finishing ke belong vulnerable ke belong very tight ban sensitive bang very sensitive. Sorry to say this, what's new nga ko apan keren ya ke politics ini practice support jadi hills kalau ko ba shirke heduk kata shenero nga iba kalau ko juhi te nakalaisin ni posyo ki zero. That means hangiru kala don kata ka jing long jiman jong ko politics ko balong shini support jadi hills. Tengah kerpat ya baro ki candidate nimde bandul jingkemen ke jing long jiman jong pi kata ketika way bagi beriu ki internet ya ki kandidat and then second ban long finishing ban pempe don't come hi ya kita ki source ki material ki balong ban pempe ya ke kam at the end te kita ngan keren hangne te yo lasin kan sepoi ko por begini ya pempe yang ini pistio mah dengan ngit skem ke jitresh to mi jong pi kam tam ki party leaders jongi kata hi ke way ke ba la ban job yo candidate jongi nomor candidate nga sya yong konstitusi le jong nga ma pre nga la ban wan rat tang si vote kata ke go vote jong la jong hande joki we pat nga hable pan le hable kerpat iki pai pa ban kunjuro ki party leaders ki leader ki ba
vote yang kita di bawah ra ya vote na bentaban penjob. Nang tay na Bakmara, South Garo Hills, 1 Baar, haki MDC election. Ka Dr. Pynbna Sangma, nang tay na Tura, haka constituency yung Conrad Sangma, kayo adu 1,000 arspa katpra. U Albert, na Damas, uyo hadu lajan riu hajar kabut. U Arman na Darugri, uyo hadu 1,000 spa kumtahi, but kiwi ki constituency ru. But hakani ka by election man kini ngamla ban budur ba naka constituency Rajabala ba bun nakiwi ki chat bunriu ka UDP ka peniyang yo Ashahel di Shira ban ngiyo ka vote hadu nyo hajar arspa nang tenga Rajabala. Tikani hi ka penpau ba kelas dang ban donbyang kata ka jingki jingmut hakipat ba nong song sinong jongken ni ka jala jongi but mentah kita sedang menpai kemat yang syaka UDP. But sakaway ngakwa bandong hang ni. Ngala perkhat bahadian bangipet ya kejinglong kejingman hak ni state kejongi ki ong ba kani ka sarkar MDA te kamlong. Ki don ki bakteran kumta. Ki don ki bakteran kumta. Oi ke don hiru ki jingsisha ki bangi I kita ki kendrum ki kendram ki badon ni sarkar ngam ong ba kejing ya lenti jong ni sarkar ka bianglut na dong shenong. Ki buon ki bentar ki babiang, nanti ki donro ki bentar ki bombiang ro. Tinakan mau ya ke MECL, ladang imday bayang scam na kaliang jungi. Kung ka UDP, ya ke MECL la siya lilam. Kani pili man ya sungto ba, kajing don jungi kapan scam ya kani ka jingya trelang ha kani ka sarkar, but ki babuon ki issues ki mat. La kani ka boundary, la kani ka ILP, la kani ka jingya keren hak bini ban penrung ya kani ketian kasi akan ke age schedule bakam ta terser kadi ke jingya don lang jongi kum ke UDP lang ngi don ban ai kata ka support ka themator issue kumno kani ka sarkar kala ban tre ke kani ru kadi ke ba ngi kwa ban pensong tho ya ki patba nong chong snong baka UDP ka yang hak ta ka nongrim ban pen scam ka bangi ong hak ketian padeng ka stability but lada pipen ya ke jingdon jong UDP akan ni sarkar MDA kalong baskem mentah saban kut kan ni sansnem andre ngia yang treng. We are having a special expert committee of the district UDP, and in this meeting we have agendas to strengthen the party, and we have decided that all the circle, means constituencies, all the 5 constituencies will to get new members elected so that we can move ahead for party the preparation of the election. So in fact today is a very good day for us that group from Badhok Nongmalieh and his followers joining the party. This is a very positive sign of the party. Despite in fact we didn't have any elected representatives in the assemblies and this council, but still people are joining with us. This is a good sign for the party. So we expect the other MLAs who belong from the other parties from the Bhoi district, we have requested them to join with us for the good cause of the Bhoi district and for the interest of the state as a whole. My guess that I think we want to see the people for the district that to kickstart the campaign of the for election 2023, we will in very short time we will be directing the Jirang constituency to welcome all the members from different parties. Some of them are belong to the MPP, Congress, and he will be joining soon to the party. And we expect that if protocols allow us, if the Deputy Commissioner allows us with due permission, then we will have a good gathering in somewhere in Patakma or Jirang. There will be a big gathering where we expect that party president Medba Lingdo, who is now the Speaker of the Assembly, and all the MLA ministers may come then to encourage us. That means so that we can get strength in the district where we don't have any representative.